Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Na le Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Ha re kete mmogo ka tshedimosetso. Moeteledipele wa EFF Julius Malema a re baagi ba naga eno ba tlhaloganya botlhokwa ba go nna beng ba lefatshe ka ntlha ya thuto ya lekoko la gagwe. Malema o ne a bua le baemanokeng le ditokololo tsa lekoko go lebilwe ditlhopho kakaretso tsa ngwaga o tlang kwa Mbombela Mpumalanga tshokologong eno. We are nothing without the land, and there will never be a dignity of any sort without the land. The war in Palestine is not a religious war, it's a war over the land. So the land is a source of everything because we get to be born into this land. And once they take it away from us, what else are we left with? It is the EFF that has made the people of South Africa. How important is the land question? Today, people know that the land is important. Even the children, our children, who go to Model C schools, who go to white people's schools, when a white young boy makes them angry, the only swear word they use to insult these whites, they say, you guys stole our land, you guys. Everybody knows who is the thief. So never stop to remind them wherever you see them that you stole our land and we are going to fight and return it back into the hands of the rightful owners. Moeteledipele wa nakwana wa DA kwa profenseng ya Western Cape, Tesha Simmers, jaanong o neetswe maemo ao semmuso morago ga go tlhophiwa jaaka moeteledipele. O ne a batla maemo a go tswa go moeteledipele wa maloba wa profense Bonginkosi Madikizela. Congress ya lekoko e ne tsenetswe ke dikemedi di feta sekete kwa Cape Town. Lekoko la re dipholo tse di tlile go nna le seabe se segolo mo ditlhophong tsa ngwaga o tlang tsa bosetšhaba mo nageng. The new Western Cape DA provincial leader, Tertius. Fa re tswela pele baagi ba Kimberley le boradipolotiki mo nageng ba tsibogile ka maikutlo a farologaneng ka go gololwa ka parola ga yo e neng e le monnasetilo wa porofense ya ANC le go nna mokhuduthamaga wa tlhabololo ya ikonomi ya porofense eo John Block. Block yo neng a latlhetswe kgolegelong ka ngwaga wa 2016 a tlholetswe bonweenwee jwa madi o golotswe go tswa kgolegelong ya Upington Maabane. Block o ile a ahlolola dilemo tse 15 tjhankaneng ka morao fumana a le molato wa tshebediso e mpe ya matla a hae ho tjhaella monwana ditumellano tsa dikontraka le khamphani ya Trifecta. Le ha ba bang ba baahi ba amohetse ho lokollwa ha hae, ba bang ba lomahantse meno hore lefapha la toka le kgetha nku ka pere ho boradipolotiki ba amehang bobodung. Ba dira bobodu. At the end of the day, ga ba panishiwe ka tsela e maleba. That's why so se corruption se dula sentse se tsama, mara ga gona ope like o panishiwang ka tsela e siameng. Le ha mekga ya bohanyetsi e amohetse ho lokollwa ha Block ka parola, e boetse e tseka hore molao o nke mehato kgahlano le boradipolotiki ba amehang diketsong tsa bobodu. We are extremely concerned about what happened in the Northern Cape, but we are also aware of the fact that one day the chickens will come home to roost. Se a se dirileng se botoka thata ebile se sentle go gaisa ba eleng gore gompieno ba tshwere puso kapa ba eteletse puso ko pele mme ga ba tlhompe melao le melawana. Ati ANC e re ke gale e lebelletse ho lokollwa ha Block. Ke nako gore a tswe o Joseph se tsa gagwe en ra mo lebogisa en ra mo amogela ka lekolo la ANC.
Tebello ke hore bloko tla ikamahanya le dipehelo tsa parole tsa lefapha la tlhabollo ka kahlolo ya hae e fihla pheletsong ka selemo sa 2029. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Fa re tswela pele baagi ba motse wa Kabe gaufi le Mahikeng ba itumeletse gore dikolo tsotlhe di patelesega go nna le grade R go ya ka molao o montšhwa o atlanegisitsweng ke Lefapha la Thuto ya Motheo monongwaga. E ne re go sale gale lefapha la itsise molaotlhomo o fetotsweng wa melao ya thuto o neelanang ka taelo ya gore ga gona morutwana ope yo ka fetelang kwa grade 1 a sa dira grade R pele. Maitlhomo wa molao o ke go godisa maitemogelo a go ithuta le go netefatsa gore ngwana mongwe le mongwe o amogela motheo o tsitsitseng go simolola loeto la dithuto. Kabe ke motseselegae o gaufi le Mahikeng. Motse ono o na le tlhaelo ya tleliniki le dikolo. Baagi ba tshwanetse go ya kwa metseng e mabapi go ya go bona ditirelo. Batsadi ba ntshitse maikutlo a bona ka molao o mošwa o Lefapha la Thuto le o tshitsintseng. Ke dumana le kgang ya gore department e bua nnete ka gore ebile mo motseng wa rona mo Kabe mo sekolong se sa Modikomo gonne go rotloediwa gore bana ba tlisiwe keretšhe gore ga ba ya grade 1 grade R ba bana le lesedinyana le le rileng. Nna could advise gore bagolo bao ba ise bana ko grade R gore at least ngwana a nne le a view ya gore sekolo se yang. Morutabana wa grade R yo o kopileng gore leina la gagwe le seke la itsisiwe a re lefapha le tshwanetse go akanyetsa dikgwetlho tse di ka nnang teng fa molao ono o tlhomamisiwa mo dikolong tsotlhe. Go ya ka moitseanape wa tsa thuto go nna le seabe ga batsadi go botlhokwa thata mo go tlhomeng motheo o o siameng wa bana ba bona. So the best approach really is to let this child start not grade R, but rather start grade 1. And also, that's why we need really good teachers to address such children, which is not an easy task. Gabagare, Lefapha la Thuto mo Northwest la re ga gona ngwana yo o tlodisiwang mo phato kwa dikolong ka ntlha ya dingwaga, mme porofense e ipankanyeditse go amogela barutwana ba grade R. Ikwadiso ya bana e botlhokwa thata kwa dikolong ka gore seno se thusa rona re le lefapha gore re kgone go rulaganya ditlhokego kwa dikolong. Batho ba le bantsi ba dumela gore go tsengwa ga di-grade R mo dikolong tsotlhe go tla tswela barutwana molemo thata ka go ba naya motheo o o nonofileng. Tsholofelo Mogami wa dikgang tsa SABC, Mahikeng. Mosadi wa dingwaga di le 57 yo o latlhegetsweng ke bokgoni jwa go tsamaya dingwaga di le 6 tse di fetileng morago ga kotsi ya sejanaga a re kgwetlho e ga ene e mo thibela go nna molemirui wa dikgogo. Jaaka a ne a tlotla kgwedi ya go tsibosa setšhaba ka dikgwetlho tsa batho bao ba tshelang ka bogole, Susan Mutakusi o rotloeditse bao ba tshelang ka dikgwetlho tse go se ikobonye. Susan Mutakusi yo neng a amega mo kotsing ya sejanaga ka 2017 kwa Limpopo o tletse tshepo le matlhagatlhaga. Mutakusi yo neng e le morutabana ke kgale a na le keletso ya go nna morui wa dikuku. O simolotse projeke ya gagwe ya go rua dikuku kwa legaeng la gagwe. Mutakusi yo gape a jala merogo a re go tshela ka bogole ga se lebaka la go iteseletsa. Go ba go lefala ba o tshwana le nna ba bangwe nka no ba tlhalosetsa gore a bogolefadi a se lephego la gore wena o ka se dire dilo tse dingwe mo bophelong ba gago. Go golofetse, which means a wa golefala le monagano o kgone go nagana o ya pele o nagana ntho e nngwe o ka kgonang o e dia ge o bona gore monagano o tsereng wa gore o nyako dira ntho e nngwe a o ne o ka se kgone o dia o ya go batho ba bangwe ba ka go thušang gore wena o tsweletse monagano wa gago pele. Projeke ya ga Mutakusi e thapile batho ba le mmalwa ba leruri le banakwana. I need to thank God for my first time working here. I have long time working here. Even me, I can buy my clothes. My family is going to school now. I have 3 children at home. E se kgale Mutakusi o fentse kabo ya molemirui wa bosetšhaba wa mosadi yo tshelang ka bogole kwa dikabong tsa Lefapha la Temothuo le Tlhabololo ya Mafatshe. Mogaetso gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano a jaaka X, YouTube, Facebook le WhatsApp.
Dikgang tse di latelang ke tsa Sepedi gone fa ka moso metsotso e le 15 morago ga ura borataro maitsiboa. Robalang sentle Kagiso.